International Crown Queens proudly present Miss Universe Curaçao 2026, where dreams begin to crystallize. Now put your hands together for our host, Angel Keller and Gilliard Duran. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the first official event of Miss Universe Curaçao 2026. A warm welcome to our special guests and of course all of you watching us wherever you are via our Facebook page Curaçao International Crown Queens and also via Tele Curaçao. This broadcast is made possible thanks to Mauricia Pictures Productions. It is an honor being here alongside the beautiful and charismatic Angel Keller. Danke Tito, di mi parte tambe un feliz anoche e bombinin na era novo palo que te trata a Miss Curaçao. A noche nos lo será conocí ku e drama ng kuloduna lo máximo din ang mes pa sinaki conquistar e título máximo di belleza nacional. Pero por mi culturcos, la gami reconoce presencia de algún invitado especial. Mi quiera llama Bombini na señor André Royer, representando CTB. También señor Miles Mercera, de Cinex. Señor Nico de Boer y esposa, representando HRC Motors y también Avis Car Rental. Representante de Papagayo Curaçao. Suyen Damerman, representando ZR. También un Bombini na Gillian Ventura, no second runner-up lo que te trata Miss Universe Curaçao 2025 y bombini también na nossa reina hispano-americana, señorita Kimberly de Boer. Un feliz noche y na tour presente y también tour medio de comunicación bombini na presentación de nos damanang kulo para participar y conquistar el título máximo por lo que te trata reina Miss Curaçao, Miss Universe Curaçao 2026. Yes, and of course, an event of this magnitude, a pageant of this magnitude would not be possible without our sponsors. So, we would like to thank our sponsors tonight. Yes, nanos kumisa na yamadanki na Curaçao Tourism Board, CTB, undanki na nang tambe na HCR Motors and Avis Car Rental. Danki tambe na Papagayo Curaçao. Mauricia Picture Production. Tambe no siya madanki na Cinex. Quality Glow Audio Vision. Tambe undanki tabay na ZR. Operier Photography. Tambe Nova Studio. Quinta Valentina. Iundanki tambe tabay na Serious Film. Ture sa kinang ta-sponsor ng kutahasi tanto e noche aqui, pero tambe hintere temporada di certamen aqui possible. A big round of applause for our sponsors. Dank je aan ons sponsor nang. This year, we are not only celebrating the dreams that have been crystallized throughout the past 60 years of Miss Universe Curaçao. We're celebrating the women behind those dreams. Some may believe that a crystallized dream is simply a placement at Miss Universe. But for us at Curaçao International Crown Queens, a crystallized dream is so much more. It is the legacy each woman leaves behind, her elegance, her charisma, her purpose, and the impact she makes on her community and country. So, that is why this year's theme is Crystallize Your Dream. Through the Miss Universe Curaçao platform, our mission is to inspire our community to embrace their dreams with love, passion, determination, and a heartfelt commitment to our beloved Curaçao. Sigur. E Miss Curaçao tá muito mais que simplesmente tá bonita. Dama embajador de beleza universal, tá dama com propósito, dama que tá traja para lograr excelência, também é dama autêntico, é dama que por liderar e empoderar e estima sua cultura. So, let's begin with some of our speakers. Pero prometo esse Tito
Nos tinku disculpa, papiando di Miss Curaçao, nos ta disculpa, nos Miss Curaçao 2025, Camille Thomas, que está representando Curaçao na Cannes Film Festival de diferente, representando Curaçao de diferente desfile de moda. Pero ela manda su mensaje para assim aqui compartir com cada de nós. This journey is a beautiful and exciting one, but I also want you to know that it's not always easy. It takes a lot of discipline, consistency, heart, confidence, and most importantly, staying grounded in who you are, especially during moments where you may doubt yourself. There will be days where you feel super confident and other days where you feel challenged, and that's completely normal. But one of the most important things is to never lose yourself in the process. Don't compare yourself to the other girls. Focus on becoming the best version of yourselves. That's the greatest gift that you can give to yourself throughout this journey. Please enjoy every moment of this experience, make memories together, support one another, and really allow yourself to grow throughout this process. Okay. I can't wait to meet all of you when I come back and support you girls in every way that I can throughout this journey, whether that being giving advice or just being there for you. Anything that I can do, I would be happy to help. I'm wishing all of you so many blessings ahead on this journey. See you soon. Our beautiful Miss Universe Curaçao 2025, Camille Thomas. Now, let us welcome on stage with us, representative of the Curaçao Tourist Board, which is the license holder of Miss Universe Curaçao. Put your hands together for Mr. Andre Royer. Alright. Feliz noite, Shonang. Protocol já agora servi, door nossa anfitriona. Para mim é prazer estar aqui na nome da Oficina de Turismo de Curaçao. Eu comecei a avisar, damas e caballeros, que a membresia de Curaçao a começar na organização Miss Universe na 1963. Pero na Turanha logra demanda candidata. Pero na minha visão, nossa relação está sólida com a organização Miss Universo. Então, agora nós temos para celebrar algo também muito especial. E aqui, começando a trajetória aqui, nós também coronamos de 60 damas que nós representamos internacionalmente na Miss Universo. Papiando de trajetória, a Oficina de Turismo, se você não acorda, seguro, aqui par de semana passada, faz destaque público. E destaque estava transparente, profissional, bom organizado. Então, agora, com prazer, nós podemos anunciar por fim, de novo, que o Gionel, Virginie e seu time de CICQ a ganhar destaque aqui. Pois nós estamos tão ansiosos para mirar que o tour não tem pipeline, pois nós escolhemos uma organização profissional, com experiência, e a cumprir com tudo o que nós temos ter. Pois um aplauso para a organização e inteiro time que você mirar hoje noite. Plataforma de Miss Universe é uma plataforma de mais de 500 milhões de audiência entre televisão, rede social e outro meio. Esta põe com nação chiquito maneiras Curaçao por profilar na mesa, compartilhar cultura, na beleza e roupa mais. Pois nós somos sumamente agradecidos à plataforma na maneira aqui para por profilar Curaçao do exterior. Então, junto com a organização local, maneira essa aqui, nós podemos assistir na nossa melhor de nossa habilidade. Nós está clave, me espera, me tem confiança do time também, que nós está clave e junto nós lograr o reto grande que nós temos na caminhada. Pero sonan orgulhoso de estar aqui para começar uma trajetória sumamente especial e inigual. Danke. Danke na representante de CTB, senhor Andre Royer. Seguidamente, nós queremos adelante e introduzir na bolso e
presidente de CICQ, senhor Gionel Virgini. Sim. Feliz noite a todos aqui presentes, danke por vossa presença. E dois ingredientes de mais importante que sempre me estretem de meu sonho da amor e paixão. Que eu faço aqui, me que começa a luta aqui, que não diz sonho, senão compromisso. No momento que nós atuamos reto aqui, nós a reflexionar sobre o projeto bonito chamado Miss Curaçao. E que aqui está de 75 edição de Miss Universo e que para 60 anos nosso país está aportando na empoderação de nós damas, que representa nos flora e fauna que está encantar e nossa história que está inspirar. E aí chega o momento para não dar solamente honor, sino dar um valor. E por mim que eu sei, me que tomar um momento aqui para agradecer cada organização anterior que a aportar na história e que nos prosseguir com o legado. Como organização, aqui nós está querendo preparação, prestação e propósito. E pensei a noite, você só mira dama não ancana não propósito. E aqui nós não está celebrar solamente sonho não, sino o sonho não cristalizar. Tem passado e cada dama traz de um sonho não aqui. Quizás você está pensando que sonho cristalizar na Miss Universo significa cair em top, riba o cenário universal. Pero para nós de CICQ, é legacia que cada dama com elegância, carisma e propósito está lá atrás. Netamente que essa aqui como tema para Miss Curaçao 2026, nos que inspirar para cada dama cristalizar num sonho com amor e coração para Curaçao. E pensei aqui, nos que para o povo de Curaçao, tá mais será conosco, candidata não e viva cada processo e crescimento. Passou esse certamen de beleza não está solamente glamour e show, sino é compromisso com mais de 160 mil habitantes que requer disciplina e dedicação e esforço e sacrifício para representar a vida branca aqui. Pensei danke na cada de vocês presente aqui que querem um projeto bonito aqui para nosso país. E cada pessoa de meu time que atuma reto aqui tem o tempo curtico que nós temos para solo meta, para nós propor nosso país Curaçao na primeiro lugar. Pensei nós está claro para apresentar você e dama não que a dar o primeiro step para cristalizar num sonho. Mas danke, feliz noite. Thank you, Mr. Gionel Virgini, the president of Curaçao International Crowned Queens. Ladies and gentlemen, it's time. We're about to witness the first appearance of our beautiful candidates representing their own essence and ready to share this with the universe. Put your hands together. This is Miss Universe Curaçao 2026. I'm a diva. 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 I'm a diva.
track. Let me state facts. So give me a minute and I'll be right back. Looking man around the world and they said that I couldn't get it out. And that's so sick and filthy with them these I can't spend it. How you got me talking shit? You up like I just got it. Been the number one giver in this game for me. I know you're out to pay for the one they call a queen. Every radio around the world on me cause that's where I be. I'm a diva. 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 Pop my hood up, better have a six back in the pool up. Getting money, he was getting money. You ain't getting money, then you ain't got nothing from me. Tell me something, where your boss at? So my ladies all get hit, I like to talk back. I wanna see ya, I like to meet ya, but to straight not to me, she ain't no diva. This is a you see them bad. All my ladies get it up. I see you, I do the same. Take it to another level. No passengers on my plane. I'm Yanti Royer Humpert. Leandra Lindborg. Sharifa Pauleta. Jillian da Costa Gomez. Shurmin Martes. Tiandra Brunken.
I'm a diva. I'm a diva. Curaçao, bo participante ng pa Miss Universe Curaçao 2026. Un fuerte aplauso para cada un de dama ng aqui ku ta den kompetensya para conquistar el título máximo dita nos belleza nacional. Undanki também na grupo de baile D-Art para tremendo coreografia e também na nos invitada Rayen Quirindongo, la bella Rayen. Fuerte aplauso. Danki na nos belleza na também que na momento aqui te retirar para diz aqui nos será conhecido tiki mais de acerca com. This year, CICQ has conducted an outstanding selection process, selecting candidates who align with our vision. Through a series of personal interviews, photo shoots, and personal evaluation, these are our 6 beautiful queens. Sigur, laganos bang junto na momento aqui bangwak video caminda nos allega na nos 6 participantes na nos 6 participantes na pa medio de video caminda ng ahasi e casting. These queens. This year, our queens will represent not only themselves, but also their beloved neighborhood. This initiative was created to increase the international visibility of Curaçao by allowing global audiences to not only connect with our queens, but also discover and celebrate the island's unique neighborhoods, culture, identity, and community spirit. Maneira babisa tito, aya aqui iniciativa a queda criar com o propósito para a visibilidade de Curaçao cresce cerca de audiência e público global para não somente não conectar com nós mesmos, pero também para não descobrir e celebrar o que está assim nos barrios único, nos cultura, identidade, força e espírito de nossa comunidade. Yes, it's time. Are you guys ready to know which neighborhood they will represent? No. Are you guys ready to know which neighborhood they will represent? I don't know if they're ready, but let's go. Let's do it. Let's begin with our first candidate.
Beyond the crown, I hope to create a legacy of transformation. A legacy that shows people that growth is not born from comfort, but through resilience, perseverance, and the courage to keep rising. My own journey has taught me that setbacks do not define us. The way we choose to rise through them does. To me, being a woman of impact means leaving people with hope and belief that they too have the power to rise and reign in their own life and to become everything they were meant to be. Eyes like fire, grace like a crown. The room holds still when she walks out. Lift that frame, hold that breath. Feel the room turn electric from the calm to the throne. Curaçao and on. This is Bianchi Royer Comforts representing Americana Cup. Big round of applause for Bianchi. Van recibir no siguiente participante. As a woman of impact, I want every little girl and woman know that the true beauty of a woman comes in all shapes, ages, and skin color, because the true beauty of a woman comes from her heart and her mind, and also I want to be remembered as a woman who used her voice and platform to inspire confidence. Gold on her skin, every step speaks, let the reveal begin. Eyes like fire, grace like a crown. The room holds still when she walks out. Lift that frame, hold that breath. Feel the room turn electric from the calm to the throne. Curaçao and on. Kubos ng Lianda Lindabor. Liandra ka representa e barrio di Youngblood. Um aplauso para Leandra Lendeborg. Va a recibir el siguiente participante. A crown may shine for a moment,
but the legacy we leave can shine for generations. I hope to be remembered as a woman who used her platform to uplift others, create opportunities, and bring hope where it was once lost. True impact is not measured by beauty, but by the hearts we touch and the change we create. Silk in the spotlight, gold on her skin. Every step speaks, let the reveal begin. Eyes like fire, grace like a crown. The room holds still when she walks out. Lift that frame, hold that breath. Feel the room turn electric from the calm to the throne. Curaçao and Sharifa, Pauleta. Sharifa is representing a very special a group of Curaçaoans. That's the group, the community of Curaçaoans in the Netherlands. Big round of applause for Sharifa Pauleta. Van recibir no siguiente participante. Beyond the crown, the legacy I hope to create is helping women transform pressure into power and purpose. As a gemologist, I've learned that the diamond, which is the strongest gem on earth, is formed under the greatest pressure. I know the truth personally, and I believe that every woman, no matter her story, holds the power to rise and shine. Together, we can transform life's greatest pressures into unbreakable brilliance the world cannot ignore. eyes like fire, grace like a crown. The room holds still when she walks out. Lift that frame, hold that breath. Feel the room turn electric from the calm to the throne. Curaçao and Kuboso Gelian da Costa Gomez. Gelian ta representa el barrio de Salia. Danki na Gelian da Costa Gomez. Let's meet our next candidate. For me, Miss Universe Curaçao is about creating a legacy rooted in purpose, impact, and authenticity. I want to inspire the next generation of leaders to believe in themselves. Beyond the title, I hope to leave a legacy defined by love, kindness, compassion, and meaningful impact in my community. Because those are the qualities that truly change lives and leave a lasting impression. every step speaks, let the reveal begin.
The room holds still when she walks out. Lift that frame, hold that breath. Feel the room turn electric from the calm to the throne. Curaçao and on. On stage with us is Surmain Martis. Surmain will be representing the neighborhood Santa Maria. Big round of applause for Surmain Martis. Thank you so much, Surmain. Y nos tacla pa no siguiente participante. Beyond the crown, I want my legacy to be impact, not image. I hope to be remembered as a woman who opened doors for others, built confidence in those around me, and used her platform to create real change. Silk in the spotlight, gold on her skin. Every step speaks, let the reveal begin. Eyes like fire, grace like a crown. The room holds still when she walks out. Lift that frame, hold that breath. Feel the room turn electric from the calm to the throne. Curaçao and on. Kubos ng Tiandra Brunken. Danke Tiandra Brunken. Representando el barrio de Terracora. Now, let's receive with a big round of applause all of our Miss Universe Curaçao 2026 candidates, beginning with Bianti Royer Gompert. Recibí un fuerte aplauso Leandra Lindebor. Sharifa Pauleta. També Gelienda Costa Gomez. Surmain Martis. Y Tiandra Brunken. Big round of applause for our 6 candidates. One of them will represent Curaçao
in the Miss Universe 2026 internationally. So this year, our candidates will not be identified by numbers, but will instead be presented in alphabetic order according to their neighborhoods. Un aplauso fuerte más para los participantes. Nos escuche amor. We don't feel the love yet. Yes. Okay. Ine. E nós tabansigi, passou na momento aqui, nós que chama a representante de HCR Motors and AV Car Rental, dilante para assim aqui hiba alguma palavra. Big round of applause for Kevin. Feliz noite, naturende presente. Amita Kevin, mita representante di HCR Motors e também Avis Rent a Car. Para nós está honor para Takinana. Nós está proud sponsor de Miss Universe Curaçao e nós sabemos que o plano é que a noite que esta mita nang aqui, por cierto, bastante turta bonita. Anto mita deseja bastante todo tipo de suerte. Nós temos surprise para nang a noite que não somente nanda vai ganhar e corona, pero nanda vai ganhar de nós auto novo 0 kilometer di corriente. En de saki da panang queda kune. De saki is gane corona, ta queda que auto. Non sta vai reveal il veicolo. Correcto. There's a countdown. So, should we begin with the countdown? Let's do it. Together. Let's see the car. The countdown begins now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuerte aplauso. Okay, it's aquí the auto. This is the car. The winner will take home, but she will take also an incredible prize package valued at $50,000, including the car, of course. Now, Kevin, can you tell us a little bit more about the car? Essa aqui tá Avantir commuter, qual tá de nós auto nang kuopi, gente tá gusta, eta chiquito pero eta potente, eta di corriente e tem range de 320 km. Tá algo seguro que eta mita que ganele lo vai desfrutar de je. E assim que mita pedi por santur também passa cerca não sai na 0 de uma e biwak por sang auto esse não no que corriente não sem gasolina também começa nos tá biba que pueblo e nós tem garantia também tremendo do cosco opiende tá puntra conta que parts não nós tem peça tem stock desse saque tá muito importante nós tá negócio de jovem. Dus me quer para santur passa cerca nós e depositar para confiança de nós e vamos me ter para ajudar tour. Danke Kevin e biyamas danke. Siguro na no sponsor HCR Motors and AV Car Rental. Pa bonito regalo pa nos dama ng kuta din contienda pa sa taking lo conquista e título máximo de Miss Universe Curaçao 2026. Yes, and as we come to the end of this beautiful evening here at Papagayo Beach Club, we would like to thank each and every one of you for joining us tonight, and of course, you watching us via the Facebook page of Curaçao International Crown Queens and Tele Curaçao. Ingelor, it was a pleasure once again. Danke na botambe Tito. Corda, sigi, tour e medio ng social palo que te trata CICQ. Pasin que bohaya tour informação e nos está pendiente pa e siguiente dos eventos ng kuloto maluga dia 24 de julho. Camina nos vai ser conhecido e Corona pa nos Miss Universe Curaçao 2026 e também pa a noite final kuloto maluga dia 26 de julho. Prazer de Porta Bataboso, maestra de cerimônia nang. Prazer Tito, antolaga nos bisa, tem outra oportunidade. Feliz noite. Good evening. Thank you so much, and let's applaud and support our 6 candidates. Till next time.